clear tu te March ni kuwa sang ni som ni paruk thotan ni chi bai le vakule la tun tu ma chun hein win ni news dum lo tak mai kat maya Facebook group pakhat Mizoram political le news chuanin Zoram mar inti khanin kan chief minister zam tak pudu mate pute te piberil van ni sangi tele minister puchan zawa tele puwan lana te kha thu diklo tak tak mai khanin an soi khania pudu ma hi nula le zu du takani ati pute te hi che puma wanga hausa ni atia nula beril hi silonga lekha anjirlai chun mi hausa ho shuk bukani ati puchan zawa hi NGO lem manga hausa ni tia puwan lal hana hi pui pong sol tu ni ti hanan ran ti hania voinia he FIR ai zong lama submit ania poi thin khop mai nia politics ram le namta na man ratang kai ram in rel bol na nuk pui man thiam lo chun chem khiam to nanga hlo amania siwangin kan mang thiam lo tlang pui mimal im beinan ta na kan mang chiam zel te po hi kan sim theina turin hetenga ZP amina FIR han thelu te po hi midang kan film khur le zel na turatan thaga ti hle maya una in lo clear tang a video mình kan ding hluai yang amo kan soi ding hai social media zoram politics ye hianin zoram ma hianin kan ho tu te hian ya fang jet main mi zo tong kam ko moi chia lo a kan ngai u hian man dia ZPM MLL minister bi chena pa puan pakhat na lal do me hinu la le zu takani panina te mar hi chia om banga hausa ani pathumna garini hi silonga le kha kanjin lai chuan mi hausa ho su bu kan te thin ite ubi chan zo hi NGO le manga hausa ni ite puwan lal hna hi a om pui pong so tu ni ite hi social media hen lo dar chiam maya chuwang chuanin kan police chon om tak te hian zora makma yang post tu hi min chui chua sak turin kan ngen chawani